दिनै जोंहा 32 नं हरिसिंगा कन्स्टिटुवेन्सिनि स्टारिं कमिटिखौ कमप्लिटलि जों दाफुंबाय आरो जों गावबा गाव बिबानखौ नाजावनानै लाबाय आरो जोंनो बिबानखौबो एंगारनानै होनाय जाबाय। बिनि बिनिमयखौ जों बे सानसेनि उनाव गाबोननिफ्रायनो जों माखासे खामानिफोरखौ स्टार्ट खालामलांगोन। फैगोन बिथांखियाव तारमाने जोंहा बे समाव जों देरहासारनायनि थाखाय माखासे जों आसनिफोर जों लागोन आरो बे आसनिया बे जाबाय जिफोर आसनिखौ ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बेबायसा आसनिफोरखौ जों सावरायलायनानै जोंनि गोसो बायदि नङा रायजो राजानि हामजानाय बायदियैनो जों बे थांखिखौ मावफुंलांगोन आरो बेयाव जोंहा देरहानाया रोखा जागोन। थांनाय बोसोरावबो देग्लायनि बिजाथि सन्जय सरगिरायानो MCLA मोन देग्लायबो बिथाङानो देरहागोन आरो नोंथांमोना माबोरै फोथायनाय दं? जोंहा सम्पूर्ण जों 100% फोथायनाय दङ। बिनि जाहा फिना जाबाय उत्तरा जाबाय नैबेनो जोंहा गावबा गाव 10था प्राइमारि दङ 10था प्राइमारि दङ बेजों लोगोसे प्राइमारि सिङाव बुथ कमिटिफोर दङ आरो बे बुथ कमिटिया जोंहा मोनसे मोननैल' नङा खमावनो 85था दङ आरो बे 85थायाव मोनसेल' नङा खमावनो जोंहा 40-50 बेबायसा सोद्रोमा न'खरफोर दङ। अब्ला बेखिनिखौ लानानैनो जोङो बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव जोंहा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय रिपर्ट बायदियै जों 100% जोङो खमावनो 24,000 भट मोननानै देरहागोन जों रोखायै बुंनो हायो। थांनाय बोसोराव जेसेबां मोनदोंमोन देग्लाय बांद्राय मोनगोन होनना नोंथांमोना फोथायो? थांनाय बोसोराव जोङो मात्र 16,200 बेसेबाङाव एसे दङ बेयाव जों देरहादों नाथाय एबार जोङो सम्पूर्ण जोंहा देरहासारनायाव दङ खारन जोंनि बे समस्तियावनो 10था प्राइमारियाव जोंहा 80,000 न'खरा जोंनो भट होगोन होननानै सतबांसा लाखानाय दङ। दा 80,000आव जोंहा साथामै सानोब्लाबो 24,000 भटआ जोंहा रोखा जानानै दंखायो। दा 24,000खौबो जोंनो नाङा 20,000 मोनबाबो जोङो ओरैनो मिनि मिनियै देरहानाय लामायाव दङ। অনাগত বিটিআর নির্বাচনের কারণে আমার হরিসিঙা সমষ্টির পৰা আমার এডজাস্টিং MCLA শ্রী সঞ্জয় সরকাৰী ডাঙৰীয়াক আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ টিকেট প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আজি যেটো ষ্টিয়াৰিং কমিটিত যে জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোক দেখা পালোঁ এই সমাগমে প্ৰতিয়ন কৰে যে সঞ্জয় সরকাৰী ডাঙৰীয়াক UPৰ প্ৰাৰ্থীজনক মাননীয় প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আকৌ এবাৰ তেখেতক জিকাই লৈ যাব সমষ্টিবাসীৰ এটা ইচ্ছা আকাংক্ষা আছে এইবাৰ যাতে সঞ্জয় সরকাৰী ডাঙৰীয়াক এটা ভাল বিষয় বাবদ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি নেতৃত্বৰ ওচৰত জনাম মাননীয় ডাইনামিক লিডাৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এই কথাষাৰ আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নিশ্চয় লৈ যাব। আজিৰ এইখন সভাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক শ্ৰী খগেন ডেকা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে এই বাৰ্তা নিশ্চয় লৈ যাব তেখেত সম্পাদক গতিকে আমি এই বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিম। আমি আশা ৰাখিম যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৰিসিঙাবাসী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো আমাৰ ভোটাৰে আমাৰ MCLA প্ৰাক্তন MCLA আমাৰ সঞ্জয় সরকাৰী ডাঙৰীয়াক এজন সংগ্ৰামিতা সকলোৱে জানে সংগ্ৰামী নেতা তেখেতক জিকাই লৈ গ'লে সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই সমষ্টিৰ সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে তেখেতক মানে ভোট প্ৰদান কৰিব। তেখেতক ভোট প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এই সমষ্টিৰ সমূহ ভোটাৰক মই কেন্দ্ৰীয় CWC মেম্বাৰ হিচাপে অনুৰোধ জনাইছোঁ।